Чөрөпчүлуга бір бітілсті отчетын мұняқтара болла, бұ тын солталар жағалған еленне кен араңата кытынна. Бұ жағалы алтығыннара дирин бөйлігер бизнес инкубатор ағылынна сейлі Лена Дешковская кәпсир. Оғы кенеғіз кулахан кеге, ол аты кені кескілі түстүркүйіз. Ол деген бір бұтылстыва чотын көрсе дирин бөйлігер бизнес инкубатор саңа дета ағылыты ордық солталанна. Манна республиканская статустақ бір тырбаққа баттанар агроскола бар. Бұ үйрек кығытыттан, үлі үйректерін толыру бағалабет еделяқ жөні итан тахары соруға тұрар. Бу үләне биһиги пятилетка устойчивого развития ден улахан программа хэптебехендерine мегыттыбыт. Бу черчетинен биһеха бүгүн диринге, оны таханан маяга, оны якускә коракка, кәккә сколларга бизнес инкубатордар аһаулан үлелехтере. Маннык жаханы кирисеһи утары оқсуһуга бертәхай харды болар. Этерге дылы саха сатабатага соқтен берген этебитин. Олоққа келлерер кемнер биткеллилер. Биһагалар бу бизнес көллелер хаяннанада, тоды та бүгүнгү биһиги урук нурок хайстыда дин эгеби бүтүннү бизнес эгете балантырар. Ол куддук промышленность, ол куддук тега хайстыда, ол куддук аптадела барата бизнес эгете балантырар. Республика салтатын үләһәттәре бизнес инкубаторга сырыттылар. Оголору сетте дага үйрәтер сулубыя толору телелибитин керекси көрдүләр. Манна аныгы технологияга терегәрбет аэропоннай теплица бар. Оголор огура тахын ара састырын кылгас кемге өлгөмнүк үйнәри албастырын үйрәтәләр. Оны теңе столер, кондитер, соппар истеннен курдук үлелер браптак осколанып терехтере. Бу теплица бизнес оңстокка хен Эвакилери үйнерен арас декоративный доктор үйнерен 8 марттага ен хагана үйнерен атлыкка хен. Сырдыкка саңага ылламны кардылыр республика салыттын үлетин ымпыктан чымпыктан берсибит жона бехрилерин билдирдилер. Лена Дешковская, Нюргын Плиппап, Сака телевидениете, Чөпчи.